kanti akaqedwa ngayo kusafuna umsungulwalo kade ngimusho ngithi wayengquzumbele isigoro yabo inkinga alikho 26 elifisayo kuya muntu ngoba hayi ijayet indoda yabo ndoda yabo nje mina wangavela ngibamba ngithi ngokuze intongini yabo uyaziwa usathi ngisho imoto otshele yabo ndoda uyalift ngangitshela into engaka mina ndoda yabo ndoda yinde futhi uNkulunkulu iphe konke yabo iyashaya futhi injalo yabo so yona nje yayaziwa kanti futhi lamagunye ngiwashoyo ukuthi ayasatsha uSibonke uDez la ukugcina ngci yona play futhi yona ayiplanela le ndoda yazi ayiplanela kanjani shuthi lo ekuthiwa uDesmond musu igunya ngejele elisatshwayo emanjela kwasekhetha enusuku waziwa because nawe yakhona ifile yakho liyasho ukuthi lo limgada ukuthi lo limgada ijela ulokwazi kulona ngisho nangeminithi uyalona ijele yabo lo ningavuka ekseni kwazana wonke umuntu la ijele ngalonje yabo so Ndumisa ngisazi waye kuphi ngedraft abuye mebuye wesivili akithi yonke into uyayazi kuyaxoxa avela bhalisa isikole akithi kuyafunda ejele abhalisa isikole yabo bebhalisa isikole awu Ndumisa uzofunda nojele bayathuka yabo awu uzofunda ezinkulu yabo wathi hayi sengifuna ukushintsha phela yabo manje impilo umuntu osemdala sengakwenza ukuthi nokuthi yabo lo hayi vele nojele bayamazi sewagwaza abantu sewakwenza ukuthi yabo hayi awusefuna ukufunda ngempela uNdumisa kanti ubastard hayi akazi ngizofunda ulandela lesigoro siyafunda lesigoro siyafunda naso yabo hayi kufunde January February March April hayi kuze kuqaqe ukuthi hayi ngempela uNdumisa uyafunda ngoba nami ngase ngijayile yabo nje uma ngihlangana naye andoda eyifanele hayi uyibambile esikoleni yabo into eyifanele umuntu osoke ngiphethe la ngokwenombolo yabo hayi uNdumisa hayi right uyafunda hayi sazi nje ngomeki kanje kanti hayi ngoba efunda esikhotha lo buke movement yakhe yonke ngizama ukuveza ukuthi ama-26 how amazing they are if into yabo sebeyiplan mfethu yazi sathi khosejele ama-TV abesakhokhelwa njengoba ekhokhelwa nje i-reception yama-TV ise-C1 eringini la kuthiwa khona ise-recreation ama-TV la ahlala khona nje wonke so endlini yenu manje ngayikhokheli liyathathwa iya-contribute-ela njalo ngenyanga sikhokhe R5 each yabo yelanga siphucwe i-TV shuthi and lo muntu ama-TV wayejwayelana wayengavele ithatha ngale sikhathi sebhola yabo vele ayithatha so sesihlanganisile manje siyoyilanda ekuseni angikhohlwa ngangihamba noSiphawa kaNdengezi uSiphawa vele usebenza khona e-recreation basehlane naye endlini besifika lapha ngiyambona uNdumisa uyehla phezulu yabo umthembu vele naye ngiyambona ukuthi umthembu nami anginandaba naye because nami I'm against him yabo aya ngimnakile vele kanti njengoba uNdumisa ehla mfethu bazomenzani mfethu ngithe ngisaba ukuNdumisa angasinakile vele nathi hawu nangu uNkabinde ngena la uSibonke Nkabinde abengibingela futhi hawe hamba kanjani because mina uyangazi nangaphandle yabo hey angibize igama lasemnyanga ngithi hawe nto efanele athi hawe ukranda impilo ngithi hayi show athi izimpela abengidluli yabo iyaqedwa ehamba ngathi yaqugela kanje yabo lo hayi nayo yindeke kodwa ayisona isigora yona la kodwa isukile iyanyuka ayithi ngithe ama-ramp la kuhanjwa kanje aloke ekhuphuka okusho ukuthi uNkabinde la ezansi uyanyuka umthembu uyehla uDez phezulu uyehla futhi lo muntu usekupha abeze kuyena usephathi nendawo ayi beze yabo into enzeka ungayinali ngezwe nje ethi omunye nenzani nemsunyonyo umthembu ke lo isigoro yabo utshela lapha nenzani nemsunyonyo bangithi siyaphindwa sinosipha yibo imesi iyashintsha nithi yazi bamshaya kanjani omunye ungala yes angithi isigoro uyashanga la yabo nje uNdumiso okwamshaya uNdumiso wathi dia kodwa wangawo 7 yabo ndoda wasala noNkabinde yabo wathi bamba uNkabinde wavuka uNdumiso uyacabanga ubamba umuntu la uzazama ukumshaya kube kuqhamuka omunye abakwazi angithi amagunya lawo awaphethe amacici okapa aphethe o7 zibuza 7 ungeneke kanjani ejele abashasha
Bamgwaza mfethu bamgwaza yabona wayephelile ndoda and babesi bayamcisha shuthi ngokuthi phela ejele ke into mayenzeka fast kube kwakhona ujele obonayo kufuthi uyimpempe khali impempe cace manje inkinga labantu abenza lento ngoba u2 bayasatshwa nalo ogwazwayo uyasatshwa understand hey mama ukabe ndodezi bakwazi umthe we akuvele kungasaziwa ke manje sekubukelwe imovie manje bamgwaze mfethu uzama ukubaleka uyabo uyabaleka uyalo yabo futhi naye ngendlela abasebemgwaze ngayo babone ukuthi hayi lo usecishile yabo uma efika esi1 angisazi ubani lo jele owamvulela emfethu ngabona isimanga wavele wama kanje angithi isidlakele wama kanje what othi qhithi phansi wathi qhi akithi lapha kuno cement njengoba wathi qhi ngagaranta kwayimina ngibuka ukuthi awufeli sathi TV nje lo sibuku sesiyagijima because ejele mekuye kwenzeka into ojele badinele nomba nokuthola impambo uthi ufuna bayewena la yabo uma uyisibonje nje usushawa nawe so mesifika nje endlini ngathi bafethu ufeel umthemba yasinda le ndoda yasinda and la ikhona you don't believe ngayibona isisindile emva kwesikhathi yabona mephenduka akwazi ukuthi kanje mephenduka uphenduka wonke kanje nangala utholeni uthola ama results ukuthi ufike ejele eboshiwe kunento zasejele ngaphakathi wafika wafuna ucreate yakhe edwa engaziwa and let ifavor ojele udlala abantu abasebenzayo abeze ngomsebenzi la wakhohlwa yena ukuthi uboshiwe you understand wafuna ukuqeda into eyahlula abaphathi bejele years ago not now because le nto ihlula abantu eminyakeni eminingi edlule not that is something yenzeke manje inombolo into endala mawutshelwa ngayo utshela ngeminyaka eminingi kakhulu so you cannot uthi uzoyishintsha ngo-2000 kunokuthi ushintshe iyona eyishintshela indlela esi-operator ngayo because like now inombolo ayisekho njengakudala yabo sishawa kakhulu abantu abayibhedela amapara imithetho eminingi eminye abasayigcini you understand because bekuyihlazo ukubona i26 kuthiwa uzothiwa ibhebhe umfana ejele yabo but now ayakwenza yabo those are the things mfethu umuntu ayibukile mfethu aphathe ubuhlungu mfethu ukubona intwana right mfethu ejele but ingeke into ozoyenza yabo because le nto iyenzeka abanye basuke bethanda abanye besuke bengathanda. You remember any scenario yokubhebha umfana mfethu noma emaningi but I will try to pick up those few. Okay. There was this guy engisho ngegama yes yase Clermont lo mfethu behlala endlini so I was one of the guy nami because ejele bengena visit so nami angiyishanga inombolo ngoba ngithi ngifuna ukubuka ngayishanga ngoba ngifuna i-backup understand so uNtuntula behlala naye lo mfethu lo noma ngiyamusho nje igama lakhe but ubethandwa ibhanti elokuka because ukukhohlakala kokuqala wakho bengalento ukuthi okuki bona abathanda iboshwa kakhulu yabo so emfuna lokuka lo sihlala umfethu wangakubo oyigangele nje nayo yabo so uyuza ukuthi mase upaka ukudla kwasekishini kuyabheda shayi lokuku ethi mfethu nangu sibani yabo always it right athi mina ngifuna lo sithi khululeka sokukhulumela nayo yabo ndoda ayiziwa ngempela izinto yabo ndoda afike lezithangu because ama-point wona wazi ukuthola izinto kalula because ayahamba ejele yabo nje mfethu losimdayisayo kanjalo yabo ndoda kwacica phela ukuthi samtshela-ke naye lo ukuthi ndoda lo umuntu uyakufunda kanje so kodwa sisamtshele okokuqala samshaya sathi cha noma kuthiwa ngeke uzomnike yabo ngekaza kwenze lutho kodwa asimayini nawo umgoqo kube ngathi uyamncane ukuze azokhipha kahle izinto hayi nangempela ke le iyavuma noma sayigoqa phela ngezinto eziningi noma ngeke ngichaze zonke but sama-ayina wazayibona i-idea ukuthi lento imake it like ngiyamncane kanti cha kwenzeke eyicacile futhi silala ngey'nkukhu ey'frayiwe kumnandi nje siyabhema yonke into iwumahalo yabo uyafika-ke ukuka-ke mese efune umuntu wakhe
awuyafika awusuke fika ngelinye ilanga yabo lonto ilast ayina khona lokuthi mfethu nangu lo muntu lo yabo lonto sibuyelekele sithi kukuga uyazi mfethu mawufuna ukuhamba naye lo muntu lo manje because phela angithi abalali ndawonye futhi mebehamba ufast crew aphinda abuye lo futhi fanele kube khona umuntu ozogada yonke leyo nto yabo yazi uBlue Bunch wasinikeza i1000 for ukuthi sikade yonke into aqede ngalo wakhe thina kulelo 1000 satshalo ukuthi mfethu lo muntu uzokuba 500 yabo lonto umtshele bese lifela ukuthi angalifaka shaya emathangeni yabo ngizama ukutshela ukuthi how manipulative ijele elikwenza ube yona and lento engisho I know khona bazothi hawu bathi unjani ungqongqosho yabo lonto no ngiyakusho is fine but izinto ebezenzeka uyabona lonto but ke nathi phela kwakusawuganga yabo nanokuthi thina siya benefit nanokuthi mfethu masilapha mawuthithi zaphela wakho so benefit athina yabona lonto vela angiyena kini awuthonyiwe mina umuntu wenza lecala lakhe lapha so mfethu bagcina sebekhiyana ngempela sekuyinto nje mfethu permanent ukuthi nje kuyazi ukuthi usibani uthanga elosibani and lonto ngaphakathi iyenzeka regular basis that's why kuna namajele othi mawufika kona utshele nje live ukuthi ndoda la especially mawusuke eThekwini iyasatshwa ke wezivini yabo nje mawusuke wezivini yakho kwelinye ijele ngalezi akhathi zethu awufika utshele uthwalela ngone wezivini la nigwazana khona enenza ukuthi yabo njengoba besho njalo bafuna ube ne-mindset ukuthi ngathi inombolo ayikho kuleli jele kanti ayikhona ukuthi isi-operator ngendlela yabo yabo utshele ujele ukuthi la sidla ukudla sishaya ingoma sidlala ibhola siyacula siyafunda umuntu uba nentombi yakhe ungayisheli intombi zabantu hawu uyacabanga usuke ewesivili la khona lento le eprohibited ngempela ufika ejele ene uyabo ngathi authoriziwe kanti umthetho wa DCS leyanto nje uyayihlaba uyayihliphisa but noma uyihliphisa ke futhi unjalo musubuke khona into engangiyibuka yazi emajele angithi emajele kunama section each and every section inale ndawo le efaka ama condom and ama condom a distribute bese phelile nje a distribute yabo okay sengithi mina ejele ayifuni walento wathi why besifakela ama-condom promote cha so into sasiyibuza zona kodwa ngagcina ngibonile njengomuntu owasebenza ka-HIV ukuthi u-Department of Health uthi ngoba vele ejele lento ayifuni but iyenzeka abathile noma bayintshontsha safe you understand so mfethu umuntu ama-scenario abukile I remember nje ibosho ngendlela ebese seziyona khona i-outame ngisho ngegama ebezila nayo ibhola esathi nje kusho ukuthi iyo-cleaners ma-cleaners ke ejele kufike kubalwe ekuseni bese kuqeda ukubalwa kubuyiselwe endlini nonke o-cleaners ababe besabuyele endlini bona basala ngaphandle futhi bazoklina bazoshanela iyadi yonke leyo nto understand kanti omunye kunomfana amdlayo so bese sekuvuliwe ke kusene ejele size sogcwala igrill sonke asihlale endlini angithi sidele uthi kuvulwa besivula akhona indawo ekuthiwa ipost awukwazi ukulibuka kanje because iwindi lepost ethe ukuba phezulu so uma ufuna ukulunguza eposini fanele ubeke something ukugibeleke ubuke cabanga sidele emini kabhaka kanti ziyakhala eposini ngizwe ngokhule ethi hayibo ambize ngegama lo muntu athi mfowethu sibani hayibo sithi uyadlala ayisigibelele bese siyalunguza Zakhala. angathi ukhule hawu elingaka pho hey tengakanani mfowethu lo fana lo amshayayo uyabhema ihunga yabo unikezwe ihunga and bafethi ungisibulele bafethi destroy ngisho ijele ngaphakathi ungayitshela ukuthi ima unengane ebhema ihunga uthweni safe ejele iwest yabo mina I know people abangene be straight babuya sebeyitabani ngenxa yokuthi ejele usebenzekile wazi wathi this is my life wazi wayidela uyabo sibebele emuva uzolimala
because kohlangana nabantu abathi sikwazela ukuthi nje wena at least angiyijwibi, you understand. So mfethu ihunga indlela ebisiyenzeka ngayo, the only blame ukuthi labantu abathanda ukuhlaba abanye abafana bese besebenzisa yona because iyabiza ngaphakathi. Ejele into ka20 eminyango uyo50 ejele, into ka10 rand 25 rand, yabo ihlezi lezoba extra ayibi ngisho half. So ihunga iyabiza and ikhona iningi, yabo. So nje labantu abathanda abafana sebesebenzisa yona ukuthi ngikunikeza ihunga uyangiphephisa, uyabona ukuthi isife kanjani. And bayakwenza mfethu, sikubukile bekwenza now and then, and siyabaza abantu ukuthi uba uthandana nobani, njengoba ngitshela le nto kuze kube ngathi ihusiko, yabo. And ibhlungu mfethu ngoba kunabenziwa bengathandi, only to find ukuthi ayikho into abazoyenza, and now ayikho into ozoyenza ukukhuza, because once wa interfere entweni enjalo it's either uyakwazeka noma udlisa umuthi uyafa, udlisa upoison, usupoison uyatholakala imithi eminingi, yabo. Ojele mfethu they are doing i-contraband now and then. Uyakwazi ukunika ujele imali angiphathele usheve eminyango ngikufakele ufu, yabo. Ngikwazi ukulanda umuthi ngiphalaze ngiqume ngikhwife uze kuzwakala umfana uyahayiza ubese igama lami uzo lento ethiwa yenziwa emantombazaneni, yabo. Ethiwa yenziwa kwabanye abafana.